Beogradski hram, hram na Vračaru na Vračarskom platovu, Svetosavski hram, hram Svetog Save, hram. Hram Svetog Save naš je hram i svako za njega ima ime koje mu je bliže srcu, onako kako osjeća. Pod svakim od tih imena on ostaje ono što i jeste, najveći srpski pravoslavni hram, najveći pravoslavni hram na Balkanu. Lagano ali sigurno hram Svetog Save uspinje se ka svom cilju, da tok hrišćanstva i pravoslavlja prikaže na svojim zidovima, na svojoj tavanici, na svom podu. Da neraskidivo bude i vera i istorija pod jednim krovom.